uphethe ifoni yakho uphethe ikhamera ngoba uzoshutha umcimbi usuke uzoshutha okuhle hayi okubi kungani bese sibona ku trend ukuthi kushaya umuntu kwingoma kaZwelonke kungani sibone izinto ezimbi ezenza ukuthi ingoma kaZwelonke kuhanjwe kuyokhulunywa ngayo ukuthi hayi iyabheda la nala nala uyambona umuntu besenza ukuthi mhlawumbe kumuntu othile gcinene akugcina kucisha okuhle okuningi okwenzekile ngokukodwa okubi okupostwe uwe pageini lakho ngoba uthi ufuna ama comments ufuna ama likes bafowethu siyacela ukuthi noma ngathiwa sakhulumela ingoma kaZwelonke noma ngabe imuphi umcimbi womuntu noma ngabe ufika kithi kuhloniphe phela ukuthi uze kithi ngoba uze ngobuhle hayi ukuthi uthi wena usuhamba uhamba uneke ububi ubone kithi ngisho ngabe ubona umuntu enzani makuyinto embi asikho isidingo salokho ngoba okubalekile phela mangucela emcimbini wami ukuthi uzongishuthela ufuna ungikhombisa izinto oyishuthile futhi sivumelana ukuthi cha lokho ungakuphosta lokho ngeke uzukuphoste ngoba akubona bonke abantu ngempela abathanda ukuvela einkundleni zokuxhumana ugcina usuyithola uposto ubhengo usuthukwa umzobe ubani umuntu okufunakala lapho ngithi uyisitha sami kulabo bantu mina ngibona ukuthi bafowethu into ezosisiza ngempela siyacela ngani zakwethu nibaningi kakhulu futhi niyazana bese kubabhlungu ke mangabe ngishuthwe uzoso sengiposte umfowethu useyangitshela ukuthi hayi uzoso umuntu obekushuthile sengithi mina ngixhumanise nawe uzoso akasakwazi ukungixhumanisa naye bafowethu siyakusupport ukuthi niyasebenza ngendlela enisebenza ngayo futhi niyayipromote imicimbi siyakujabulela lokho kodwa siyakucela ukuthi akube nenhlonipho yobuhle phela kuze nathi sihleze sikukhumbula ukuthi ukuba khona kwenu kubalekile sihleze sicabanga ukuthi la esikhona ngathi ningaba khona ngoba nisuke nizoveza izinto ezinhle akekho umuntu bafowethu ongenayo into eyiphutha akumnandi mawusubona sekuneke iphutha lakho linekelwa umuntu obengekho ngoba naye lo muntu osuke umshutha engabe mhlawumbe umshutha udakiwe usesikhathi sokuthi uyaphalaza noma wenzani na isithunzi sakho sibulele nesithunzi sabantu ahamba nabo usibulele nesithunzi somnikazi walowo muzi engabe umuzi engabe umcimbi usibulele ngiyabonga kakhulu siyabonga Mathula sengizosuka nje enkandla ngiyaqa umgwaqo omkhulu ngiphikelele showe akheleneke lamadoda ukuthi nje enye isenkandla enye iseshowe kodwa akhelene ahlukanisa umgwaqo ngala yishowe ngala inkandla le ndoda engizoya kuyona kwazela aganwe ndawonye nje ahleli ndawonye futhi nala indlini ahleli ndawonye shothi basabhunge ezasekhweni ukuthi hey basiphatha kahle ekhweni lethu kwazela angikwazi ukuyishalamuza indaba kaMzobe njoba ngithe kuwe kwafika isibonakaliso noMzobe ufike waeda phe kwesibonakaliso wafaka ihlombe elikhulu ngoba ngicabanga ukuthi wena ucabanga ingoma wawucabanga nje into yamanje yena wangenelela wathi cha kunalabo abantu abadala asiba kunganjani sibahloniphe wathi ukwazela uhulumeni akanayo imali ngangekho kodwa ngiyazi washo njalo uhulumeni unginika imali ekalelwe yamagoso engiwamemini wathi uMzobe cha ngizofaka isandla ephaketheni einkomeni zasemanzobeni nginciphisa igrosa ikankosikazi ekhaya kuze ngizokwazi ukuthi nale yami izicoshe something wasifaka kuMzobe ngempela isandla uyazi kukhona lento evela ngoMzobe eyodwa engavele esibili kuvele ukuthi uhlonipha amagosa amadala akuveli zintatheli ukuthi asuke phelezelwa amanye amagosa asuke waqashile futhi yena awakhokhele ngemali yakhe asuke ezonandisa angifuni Sombude sikucindezele lokho angathi usuke uzohlonipha nje akuvela ukuthi usuke kunamagosa ezala ko 15 16
asuke ezwakhokhela umzove ezonandisa usho ukuthi mawube nenhlanhla nje ugeze ngamanzi aphinki uthothi ubukhona engoma kaZwelonke uphinde ukhona emanzobeni uyabona ukuthi amanzi akhe aphinki mahla amanzi uyabo asibonge Sombude kodwa angageqa amagula ngathi ngiyemuka ubukhona ngcolwana